Ekile pütokka kalsın ne kılaydı? O gece Cihengel üçtü koydun değil mi öyle? O yemesi hoşa sen Cihengel'in daha çoğunlar var iken. Bir pütokkana tiki bir takışıkman istek görsün. Al student al bakırsın ya buraya at bile. Studentlerden çok yeme yok. Hay emir ne var sen kaç? Kızımız septep 12 gün okattılar dursun hep. Anı özü de var ve salkılayla. Ya koy al canısı kaçıp kal ya. Ana tamakta kim pişirip kim verir, didi şartlı kim cüyün. Açık kalan ölmüyor. Koy, aynen sen kal, biz bakalım. Koy, pütokkayla sene közge hazır koymadın mı? Ha bilip kalsa yok közünü uyat, bunu olsun. Ne kılsan özümü? Eslan dep canısı kızıman acırap kaldı, alın. Battır. Aparmasa barbayla koyamaz da. Ha pütokkalar söyleme. Tükön kırdın bu ağasını kımarttın, kardeşim. Ya koy, ana sen ne parası daha çoksun ya? Toğala karısı çıktı ki, rakam fixereceğiz. O yana senin 100% söyledin ben. Şimdi oldu bak. Görmedin mi? Şimdi oldu. Ay, em kattık ya, em kattık. Ne? Em kattık. Alo, Ece, biz de konup ketip jattık ele. Anam tigi Muhammed ekele pütokka taap keliptir. Apa munda kelip bizken çok koz bolup tursa dedik ele. Ay köp boldu jatkanda. Ay doktorlar emne deydi? Meyli, sakayıp keter. Durmuş, meni korkup kaldım. Alo? Şakin, sadaqası. Bu suyumkan Ece. Biz tigi 12 kunga kulur ketip jattık ele. Sen munda kime ketip kerak? Maga Muhammed Şinkinbayev degen muallim dünyüge kereli kaldı. Şinkinbayev dünyü? Ben Muhammed'in uyalaşacağız olam, ağılıp keteyim. Onu men özüm götürüp Abelin 5'te çıkmay jatı öyle jetim kaldık, ağılıp keteyim. Anam boyuga jetip men turmuşka çıkıp, al okuğa getip çağırma. O şol boydan görüşpeye kalıp da ağılıp keteyim. Men kış şıcalı mal menen Alex. Muhammed çağırdı, okmuştu oğlum dep, uçuraşıp gettiği çolum. Ayol diyeceğim ben. Beri çıkacak iş geldi. Al gibi gel. Ay beri çıksan görürsün. Salamatsız baba. Abi atakoy apa deyip duran. Sen Muhammed'sin değil. Vay ne ki? Ay sen şunday kişi oldun mu? O şunda öyle kişi olgun ne ki? Ay sen şununla Muhammed'sin değil. Oy anan ne çak salma deyip durasın. Oy bulbayı çekim ekeniz. Atakoy ay. Kim bolmak elem? Bolduk han Ece'nin de. Ya bolduk kan. Anneannem ne? O Ece bu sensin mi? Anan kim bolmak elem? Sen dışında kempir olup kaldın bile. Anneannem ne? Aklıyor anasını kimse çıksam. Kız boydan durmak bile. Aylan keteyin Ece. Koyam durun koyam Ece. Durumdayım hele. Kalbi fırında vay. Sorma baskan cal kızım. Aylına bir ayrılıp gelmedin. O acılı celden gidiyorsam Moskova getipsin o şol boydan görüşmeye gitti. O acılı cehenderin üylesem telgramın gelet öldün çok. Ada o acı
kempir gelsek, ölgönde dağı havar versek, delgiramın gelet, dağı özün kim boldun? Ahiret men özüm bensiyaga çıkıp, izlep gevese meslerge gereğim dele yok. Oy Ece, oy sen daima men yüreğimde jürdün Ece. Otpusqa sayın barayın dep kamınsam ele, bir bala keti çıqa kılat. Kızmat, ananda köre okat. O Ece, deniz kandidatına bolonda öyle kol tibe жүрдü. Ay, maga kandidat ayıbın gereği yok. Maga bir tuğan gerek, asaga el jürt gerek. Bayam Ece, köp tarınmayam Ece. Tarınan bile, o kat dep jürü ata teң tanasın ba? O gelin baldarına jet atalın jerdegen tuğandarını tanıştırıp koysan emne? Ece, anı bir aytarsın mı, iki aytarsın mı? Özümde ata jurtumdu sağınıp jürüp, muna tukarıp adım. Abularda alıp barayım desem, bu şaardın şartına kөнгөн nemeler çiday alışpayt. Issık suusu jok ekendey, tuvaleti sırtta bolat ekendey. Agaysı bir жылы жайлоого алып барсам, bu boz uyuңар кийизиптенат экен. Tuvaleti sırtta bolat ekendey, эртесиле кайра качып баса беришкен. Ece, keliniz çağa karağız. Gel. Oh iyi ay maksımın yok bile. Kanım katıp tilim oğluma batpay ketdi go. Oy Ece, kayдағы мақсымды айтасыз. Qayсы bir жылы өзüm açsam, bunun argıçkıl bolat eken dep, tegine biri oğuz tibeye koyuşkan. Anda sanda tigi tököldeş жатқан bir tanıştardığından isip жүрсем, bu gelinin bilip kalıp tasajda taksalmadı mı? Al emnesi otun. Oy kayım negi orasın deyip da. Maqsımды sağındın desem, sen maqsım demesine başka birinin sağıngarsın deyip da. Koycu kapır dep koyan vurgan can. Ece, çün görbeyi. Çün görbey anan dep koyan vurgan can. Ece, keliniz kampot içiniz. Ay emne dey? Şirin korkmalı içeriz. Ay, bunun kızarat bu canağı barmak tuğun espi ya. Koycu kapır dep koyan vurgan can. Ay, sonun durvay var. Mas bolasın Ece. Mas bol boyun bunu. Ece, siz bunda kança жүрөсүз? Ay, kança degenin emne? Get desen azır dele getip kalın. Жоқ Ece, mına şarda kança turalасыз degenim. Ay, meslerdi görem dep, jezdeňerdiň kulak mesin jep jatıp atayın dermedim be. A baldarın özü hatda özünde andan kam sana bagıla. Жоқ Ece. Emi biz 12 gün göttüki kölge getip jattık ele. Anan emi biz gelgençe sen bunda ola tur. Ay, sizler getseňer men jalgız otura örüp, kuturup ketpeýin ya. Oy, kinoga var, teatr gör. A dükkönlerge çıkıp bazarla. Anam kızыбыз бар. Biz kelgençe hepde okat köp turula. Aa, anday bolsa joluň açydyr. Diye kızıňa golaraga jaray bu. Aga, жарайт. Siz malum dele tamak açtı pişirip berseniz boldu. Aa, tamak aşağınan kam sana bagıla. Jettin evere 4 jeğindi özdün bagıp çoňaytmadym mı? Ay sıkış. Çakırbaysın benim kızını. Hazır. Desmona, kızım. Ne deyip? Yukoştay, kızım. Bagıp keteýin uşuğu kızıňa. Gözünüzge baskan жалгыз kızınız uşul. Ауыз чет өлкөдө иштейт. Aa, kaşıktay bolonga alıp keteýin atasyny ele özü. Gelebetinde öp koyayım. Ha? Atan bir tuğan necesi olan mı? Boru tartıp jatpay var. Ataň men jönde bir deme deçibi. Ha? Janma geldi sagarlagan bir sonum var ele. Ha? Men mına onu jogotpoy salınıp jürgün görün çoğay. О, прелесть. Oo, agılıp keteyin önçele bir ele. İğneden kalgan bulaklar. Спасибо, бабушка. Emne deyip? Rahmat dep suyup jatpay, oşanda düşünbeysin. Ay, ispasibasını düşündüm anandağı bir deme dövedüve. Рахмат, чоңайне деп сүйүнүп жатат. Ay, çoğun emesmin. Ece döveysin de. А, извините, Эже. Emne deyip? Sen Ece dek. Ay, anandağı bir deme dövedüve. Geçirip koyunuz Ece dedi, oşanda düşünbeysin. Aa, kattı gün, bir top düşünem deçe. O tırmaktayma mal menen alek bolup, Orusçadan artta kalmadım mı? Endi айланаарда орустар жокпу? Onçak tüy bile var, alar menen kız alışıp berişebiz.
Karları düşüncörü. Yaşları seketpaydı bozdu. Oy anan eme Orusçam televizordan dele үйрөнүp албайсыңар. Gatugun anı akıyıp tikte oturganda çolacak. Kağılıp keteyim. Bilerik özüne yaraşıp kaldı öpkörüm çavayın. Giyim mendey olup karıganında kızınaca gelinin öresin. Makul bu? Хорошо. Gatugun bu kızınardın kulağı ukpay bu. Gatugun ya. Yok Ece. Kulağı жақшы эле анан тиги. Эме кыргызчага түшүнбөйт. Al emnesi ya? Ошондой болуп калды окшойт. Ay. Oşentikte tarbiyalaysınlar da. Муну биз тарбиялап турбуз. Муну деген тиги балдар бакчасы, мектеп, анан институт тарбиялабады. Özüңөр emne. Eşek takalap жүрөсүң orada. Биз иштеп жүрдүк да. Мен институтта, бу келиң академия наукта, анан илим эмгек жазабыз деп буга тил үйрөткөн деле унутуп калыптыр. Ay bettim ay. Mununlar değil ukbasın. Özün kırgız til mugallim bolup turup. Anan gen kızınar kırgız til bilbese bu kanda ya. Ошондой болуп калды. Ay Müke. Bu siler geçsenger men bu kızınar men kanıt tamak kılam ya. Je bunun kırgızça düşünbese. Kimin orusça bilbesem. Ekoz gerele geçkel oloğun jıtkıça başı keşip. Duduktarca kolcan saçı tüjü kılbayız ya. Мына айтпадым беле, барбайм эч жака. Өмүрүмдө бир жол чыгай сала десем алда болбоду. Мен бир кешиги жок байкушмун да. Koyayım kakılıp gitsen gelin koy. Para vergile. Eптеп жанма карыбыз. Жок, барбайм. Силерде эмне болду дей берип күнү түнү ичкеним, мирин жегеним желим болот. Кандай эсабы мага кереги жок. Катуугун а. Кайдан да желме кызы болуп келе калдым эле. Ой эже. Ой сизде кеп жок. Эмне кылайын, эмне кылайын? Барбаса барбай эле коебуз да. Бу келиңиздин өзү ушундай өзү. Барган менен да күнүгө телефон чалып жатат. Мына көрдүңүз беже? Өзү ким? Кыңдап койбойт. Күйпөлөктөр жартылашка баягы эле мен. Koy gelin. Çalının aman sen canında жүргөнүнө тоба кыл. Ушундай чалдын барында жок. Баса, андай эс алат экенсиңер, биздикине чаткалга барбайлы жайлоосуна. Азыркы мыстын бышып турган малы, күрпөң кара козлар ма деп жол топ турган кези калып кетейин. Ой, молодец эже. Ой, жана эле ошону айтпайсызбы? Кана, Сүкөш, жолугамын кыла. Тезден мына, жолугамын кыла. Даярдан кыла. Бирас болбоду. 30 жылдан бери эл журтумду көрбөй. Мен да кыса болбодум. Пай. Андай гана сунун жерлер. Шүері белден ашам. Ечкітеке кекілік қоям. Түммені жайлай. Атоқой суларын көрсем, шумдық. Ейлайсың. Сүкөш, даярдан кыла. Даярдан кыла. Что? Çatkal senin törkünün. Хорошо, sorusu. İşke хорошо, senin atan хорошо. Что? Ой, жалым dedi gani. Sen törkünün жердин sorusu. Атаң туылған өз жерін көріп келдің. Bu şardı ыстықта не бар дегенім? Жо, андайды угузбаңыз эже. Андай жерде тура албайт. Ал эмне сотуң? Ал жерде же телевизор жок болсо, же кинотеатр жок болсо, зерип кетет. Ванна, ысык суу туалети жок болсо, Ой, анысы жоқ болса эмне экен? Ой, анысы жок болсо эмне экен дейт тура. Эртеңе мурду бурулдатып арсына суук дейт. Не болот эле? Ай биз эмне? Өлбөй эле жүрөбүз го? Ай эми силер көнүп каласыңар да. Боптур. Дегеле ысык сууну өзүм камдап берейин. Жок. Тамагы жалаң эт менен камыр. Ага ашкызан чыдабайт. Кыргыз баласы эт жебегенде чөп жейби? Ой, этти көп жесе адамдын өмүрү кыскарып деп жатпайбы? Ой, аны кайсы келеси айтып жүрөт. Келесі ой эмес эле аммос деген окумуштум. Эмне дейт? Ет жегендин өмүрү кыскарса, кыргыз менен казактын баары багыла кырылып калбайбы? Коем кагылып кетен келиним. Онтип жаштардын айыл менен жүрөгүн түшүрө бербе. Азыр ар бир үйдө телевизор бар. Анан күнүгө кинотеатрлар керек. Анан жаштар чогулушуп оюн салышат. Бу аптолопка деген нерсе базар сайын дефицит алып келет. Япон жолуктар,
Өтүк, жада калса жанагы аты жаман байпактар. Кайсы? Жанагы байпак болуп барып, анан ыштан болуп калат го. Ошо. Колготки. Ошо. Анан тамак ашчагынан камсанап агыла. Бу кызыңарды тууган төсүн көрүп келсин дейм да. Кийин ким бар, ким жок, адреси дешип калбайлы. Чакырганыңызга рахмат эже. Бирок биз азыр бара албайбыз. Азыр даярдыгыбыз жок. Эки колубузду мурдубузга тыгып барсак уят эмеспи? Барам десем, мына ийниңизди алып кетербиз. Исал деп өзү бир кыбыр этип койбойт. Балдар, сеники. Шордугум. Мунун да өзүнчө түйүшү бар тура. Жараткан Кудай куру койбойт дейт кой келин. Ой эже, сиз билбейсиз да. Балдарды мына мен өзүм жалгыз тарбияладым. Мунуңузду 2 күндүн биринде диссертация жазам деп Москваны көздөсөт. 2 яшык алма 5 бутылка бальзам алып. Кайра жетекчиме. Бирок кудукка түшүп кеткенси жок болот. Бир айдан кийин дагы эле баягы. 5 бутылка бальзам 2 яшык алма. Кайра оппонентиме. Ал эмнеси экен? Ал муну жазгандан кийин сынайтыш. Ай сүкөш. Ай болдем. Азыр мен да бирдемелерди балт этип айтып салам. Анан эжемдин алдында акмагың чыгат. Мына ийиңиз. Каттыгына. Кайдан да желме одуруп келе калдым эле. Мама. Да кайсы очу келе калды. Иди, ач. Мама. Саламатсыз карындаш. Агай барбы? Папа. Ал ким экен? 4-курстун студенти Аламолдаевмын. Агай. Кел төргөт. Жок агай. Мен өтө шашып жүрөм агай. Анткени быйыл госэкзамен тапшырат эмеспизби агай? Ошого аябай даярданып жүрөм агай. МТден даярданганың жакшы экен. Сиз берген билимди аябай өздөштүрүп, өкмөттүн бизге жумшаган каражатын акташ керек да агай. Мунун дагы жакшы экен. Кээ бир студенттерчи агай, эн атасына ишенип эптеп эле окуп жүрүшөт. Бул деген эң туура эмес, агай. Албетте туура эмес да. Мен деген аябай терең билим алып сиздей жакшы мугалим болгум келет агай. Дурус. Анан сиздин сабактарыңызды иттей жакшы көрөм агай. Мунун дагы жакшы экен. Анан агай. Мен шорду. Дагы эмне болуп кетти я? Азыр айтам. Ой, Девид кирчиликпи, Жок. Кудай турган го я. Ой, эмне болуп кетти ошо? Айтылар тилим барбай итте уялып жатам агай. Ой, айта бер. Мен тиги жана сиздин сабагыңыздан 2 алып калып анан госэкзаменге жолотпойм. Кудай. Ой, мен да согуш башталып, жада бирде болуп кетти деп чочулабадым. Кантип жабыра. Ой, эне тилин билбей туруп анан сен кантип мугалим болосуң? Билем агай. Сүйлөсөм тилим будай курат. Анан жанагы синтаксис, пинтаксис, орполок, сорпологуна келгенде эле жагым жап болот. Ой, анан 2 алгандарды мен кече келгиле дебедимби? Дегенсиз агай. Анан жанагы Юсуп үйлөнүп калды эле. Анан мен ага күйөө жолдош болуп анан кудалар менен улам менен ырдатып анан кудалар менен. Анан ошол жакта Ошондо. Сен морфология окуп эле сорпология жетиштирген турбайсың? Башыңдагы ооруп тургандыр? Жок агай. Оорган эле жер жок. Бир аз кеңиреңиз. Берчи зачет. Зачеткам? Жолуң болсун. Жалаң эле 3. Кайран жакшы даярданып түзүм деген. Агай мен тиги мен Кайран жакшы бас. Жол. Мен турмушум кандай болот? Калып кетейин, коеюн. Чоң эле киши антча эмес. Уялбайсың. Ой апа, жер жүзүндө элдин бардыгы сиздей меримдүү болсо гана мага окушкан бир бечарага жакшылык кылсаңыз соом тийбейт беле. Жезде. Ой, жезде дейин? Кандайча жезде? Сиз мага эже болсоңуз, күйөөңүз мага жезде болот да, эже. Ай Мухаммед, кайын журтуңа мамилеңди үзбөй алып кетейин. Бу куда сөөк деген ыйык нерсе. Колуңан келген жакшынын аябы. Ой, эже. Кайын журт деп жүрүп кандай гана кишилер кызматтан түшпөдү? Ай, сен садагасы кимдин баласы болосуң, Менби, тиги жанагы Аламолдонун.
Андай kişini biçimesiyle aylım qaysı? Aylım tege Tunuqsu. Ay menin aylım Çuңqursu. Ekönün arama 500 çakram. Ana ekөөsü qanday tutgan bolot ya? Биздин Tunuqsu çeje. Barıp turup iri suga kıyat da. Anan iri su barıp iri muyru olup oturup çukur suga kıyat. Al sunun başından biz içeriz. Ayağından siz içeriz. Demek ekөөsүн içken suubuz bir. Андай болгонсо экөөбүз жакын тууганбыз. Демек агай менен бир тууган жездим. Жездем! Otang gün başım. Tapkan ökesin Cezden. Ay Kuday, ay sen çoğun sancıraşı durbaysın mı? Aylaганча апа. Emese mınday sadakası. Sancıra çıturgay. Akademik jamgırtçılık olup ketsen dayardanmayın gözüme görünme. Ay! Agay, koyunç agay, agay. Agay mene. Agay men tigi, agay. Болуп тур агай. Кызыңыздын көзүнчө аптары катымды айрандай төктүңүз. Ay, andan uyalmayla koy. Darıyor getir bir dey. Ay, odanam. Извините, пожалуйста. До свидания. Ne dey? Oy bala. И, Beri bas. мына ке агай, мына ке. Oy. Oy sen degen Oğuzcan'ı bilesin mi? Түшүнчөрүң жезе. Агай. Молодец. Молодец алам olday. Ти хороший парень. Kana Kırgızca aytıp görçü? Аламалдай. Сен жакшы жигитсиң. Молодец. Ne desem? Kesmeyeceksin mi? Ичем агай, ичем. Yok. Sen bunu Kırgızca aytıp жатпайын ба? Ana kızım, sen kesmeyeceksin mi? Которайын агай. Давай. Дочка лапша хоч. Нет, ты подожди. Oy, Muhammed, daha beni başladın ya. Oy sen tura turçu. Ana kızım, sen bir deme deçe. Что? Ну, скажи слова. Зачем? Kotorçu. Эмне үчүн? Молодец алам olday. Emece siz bir deme deseniz. Muhammed, egzamen ушул жерден аласың ya. Oy, tura turçu açıldabay. Azı bardığını düşünüyorsun. Tura turçu. Ana Ece, bir deme deseniz. Uday urgadı o. Menem de deme gelemem. Apan emne dedi alam olday. Бог тебя ударит, что ли? Что я буду говорить? Dök. Молодец alam olday. Молодец. Ay, Muhammed sana bile cinti diyor ya. Ай, Мухаммед ты дурак. Emne? Дейт о, дейт. Өзүңүз котор деп едиңиз Эмне? ба? Котор деп едиңиз ба? А sen tura emez kotorp жатпайсың ба? Cinti düğü dese sen cinti de atasın. Ol ecengin sözlerin kotora görme. Кечирип коюңуз агай, кечирип. Beri bas. Noza çotkan. O ne durum bende ulan. Anan sen bu uyga gelip Morek apan menen can karındaşının ortasında tilmeş olasın. Anan nezzaga 5 koy bilen makuldaştık mı? Ай. Биз жанагы балдар менен дача салганга жардам берип кичине тыйын тыпыр таап алайын деп едим беле. Стипендиябызды албайт эмесмин бага. Geç. Ошол алганыңды мен эле берейинчи. Макулдаштык мı? Рахмат агай. Анан биз жанагы драм кружокто Отеллону даярдап жаттык эле, ошонун ролун жатташым керек. Күндө кечинде репетиция. Oy anın uşul yerden de jattap alasın. Ha geçinde repetitsiyona bara ver. Makuldaştık mı? Bul yerge gelip tilmeş bolup tursak öyle boldu. Makuldaştık mı? Ай, кандай болот экен ай? Oy tartınma bardığı jayında ola. Tartınma. Котура албай, сөз таппай казамчы, болом го. Oy korkma. Senden jamanları dele kitaplarını kotorup жүрбөй. Ha gazetelerde okusan baş sözün jarımı orusça, jarımı kırgızca. Ver gel. No, orusça, kırgızca sözlüğü. Ha bul kırgızca, orusça sözlüğü. Ha bul Karasay sözlüğü. Ha kıynalsan aksakaldın özüne üstüne. Buna getirip var. Makuldaştık mı? Makuldaştık mı? Кандай болот экен агай? Oy tartınma bardığı jayında ola. Bardığı jayında ola. Tartınma. Ай, агай о. Tartınma. Kanası köş, kamın kıla. Çolma kamın kıla. Gitti. Ha 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 ha
çıkarınız. Lay 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 lay. 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 Ha 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 ha. Da bizde büyük çok eken o aydadır, çok jerdeken yaşo erki. Bakabat jırgalımды көргөн жакшы, бакабат тозогуна көнгөн жакшы. Бирөөгө сүйгөнүңдү өптүргөнчө, бакача жер кучактап өлгөн жакшы. Ne de? Ay, Буну башкача айтыш керек экен. Бирөөгө сүйгөнүңдү өптүргөнчө, бакача жер кучактап өлгөн жакшы. kattı günah ver var. Ay. Keçiresiz апа. Бул деген тиги Отеллонун монологу. Kuday anın kimele? Шекспирдин каарманы. Anın kaysıl jeri ya? Англиядан Отелло деген бир негизчи апа капкара. Аялын унутуп салыптыр да. Kattı gün. Al emne soğuttu? Аялын күнөөлөп. Kuday urgan biri uşaktap koygan go. Яго деген бир сволочь. Ay, ölüptün gören. Al emnesi ya? Көрө албастык менен. Kokuy. Alarda da kırgızçılık var beke. Ой, бар эмес. Адам бар жерде кыргызчылык бар апа. Jana gele son sottop durbu? Кимди, Ягонубу? Yok, janagı tiline girgen ne girdi? Отеллонубу? İyi. Жок, ал тиги немелери келгенче качып кет. Ким эле? Мындайлар бар го апа. Мылыйсалары var. Ошолор келгенче качып. Өзүн өзү союп салыптыр да апа. Жүзü var al emnesi ya? Албы? Ал азыр. Ал адам акыйкатты чексиз сүйгөн. Эч качан ал аялын кызганмаган. Бирок кызганам деп бир жолу акылдан тайган. Ал сүйүүдөн берез болуп, көз жашын көлдөй төгүп, анан ошорду. Мына мончу туруп жүрөгүнө канча арманган. Kattı günah kayda balekin şalım. Ay! Ay! Ал мына өлүм келди, мына. Geldim ona ay! Ay! Мына. Биздин мына өзү келди кара чарам ойгандай тунук. Бул мындай болгон соң көк асман мындан да бузук. Сага эч качан ишенбейм дедим ана. Ишенбейм сага. Аскар, что с вами? Аскар? Это я, Отелло, драм, крышак, играй. Ой, geçirip koyuңуз апа. Oşonda öylesen. Men de çin ekendek. Кызып кетиптир мен чиркен апа. Балапан, цыпленок, кулун, жеребенок, кит, собака, эшек. А все? Мунду суаштады. Атасы тил үйрөт дебедиби? Болтурuk, волчонок. Нет, не о. Бөлтүрүк. Бөлтүрүк. Да. Кучук, щенок. Нет, не о. Так? Да. Ece, обед готов? Эже тамак пишти. Hazır berekem etti uçup kaldı. Сейчас мое счастье. Что? Мясо готово, мясо. Хочу лапшу, Ece. Kesme için geldi Ece. Hazır. Kesme geçti bilesin mi? Сейчас. Lapşa lezzetli ne iş? Нет. Oy, kesken bilmeyim de tapa. Жолуң болсын. Hamurcu urup kesme geçti üretip koyamaz. Mınavı un. Иди сюда, лапша научу. Это мука. Mınavı tuz. Это соль. Mınavı su. Это вода. Minti aralashtırarsın. Теперь
Вот так, вот так. А, понятно, понятно. Ашықтай болғанға қылып кетейін, атасын еле өзі қолу да епті ұлыпылдап. Что? Ты ложке похожий на отец? Твоя рука очень хорошо. Лыпылдайт, лыпылдайт. Ай, yapma, алдырандай. Татал сөз өрісті айтып әлі қойыңшы. Еға бүгін. Қайдыңызы татал, қайдыңды қатал екен қайдан білдім я? Антып жалынып жалбарып әлі қойбайсыз, папа. Ай, жүрегім езіліп жатсаған тейіне. А мен қотырауға жиналып жатпаймын. Ай, божам молда өле соға өрбейсің. Ай, апа, уят, ал, анық ал тұра деп. Ай, ұлым, емі мағадағы орысша үйрет. Бұл телефонда бірдеме десе уят болып жүрем. А, болды анда. Анда сіз мына морекі сөздерді жаттаңыз. Мына молар жаттасаңыз. Я вас слушаю. Ее нет дома. Извините, пожалуйста. Туравы? Ай, туравы? Апа, молодец, тұра апа. Ай, опоң еле тұрмай ма? Тесто готово, Эджи? Қамыр даяр болды же. Алдыңа кетейін. Что? Ай, апа, дағы баштадыңыз. Извините, пожалуйста. Өлікті алып келіп ағылып кетейін. Принеси скалка. Сейчас? Азыр же. Тіл білбеген еле ол болса, абдон жарығы кермейіне тыңдалайын. Вот как, Эджи? Мына бөлге же. Келе қарашым чағай. Дай сюда, голову буду бить. Емне олып кетті көріп чағай. А что случилось? Легкий печень буду бить. Ай, тоқта, ай! Ой, тезде бола. Ай, құдай ұрды ғой, мұның жин ұрды ғой. Ола, хепі тұра кударың. Ай, bu емне олып кетті я. Таң. Ай, ұлым, ұшы сен сөздерді тура емес қотырып жатпайсың бе? Ай! Тура ляпа, тура мына ішеміз китеп бойынша. Анан алдан тіпсесі евреп жібергенде китептің тил өтпей қалады. Ай, бері чық, içine қанжы ұрып кетет келіп қаяқ. Ай! Выходи сюда. Живот крах побежит, елка-палка. Еле қарға күрек күчігін. Иди сюда. Собака, которая лежит на грудь. Я вас слушаю. Қорқам дейді апа. Не бойся, я с тобой. Извините, пожалуйста. Что? Бағана орысша сөйлебей. Ай, мен саған жалынып жалбарып жатпаймын, қағылып кетейін. Бері кел. Қағылып кетейін. Мен саған Я тебя жалынып. не буду бить. Я свою душу буду бить. Тебя буду ласкать. Любимая. Что? Это не, это бабушка сказала. Келе, мынауы. Қамырды нантып жайсаң, жақшына келсіне ол. Теперь тесто. Вот так, хороший вермишель будет. Келе, бір жіттау алып жата тұрайын. Иди, моя душа. Ой, это бабушка сказала, бабушка. Қамыр даяр болғанда мен тұрғызып қоғылам, ақыл бұ? Макул? Не дейді? Ай, мұның бірдеме түсіні бастады ұқсайды, я? Торопой. Поросенок. Мамалак. Медвежонок. Улак. Козленок. Küçük. Кучук. Собачонок. Правильно. Чымчык. Птичка. Молодец. Молодец.
Чымчыгым. Моя птичка. Жалжалым. Что? Смотри, Славай. О, Периштем. что? Сөздікті қара. О, Асқар. Ай. Қолының жұмшақтығын ай. Что? Твой рука мягкий. О, Асқар. Кешіріңіз қарындаш. Кечірбей. Десем ана сенсің садаға. Періштесің құмсарың жаш сұлу, өңін сонын ақша ешекте ақтығың. О, сен шорду, талайсыз қиғаш жылдызду. Мен ақмақ надан жаным сенден айланат. Өлтірдім сені, мен беті жоқ қысталақ. Өлтірдім сені. Ай! Geçire sappamentlige. Atellan oynap çattı bile. Ай, ошентип да жаттайсың ба? Ой, роль ошондай базаган тең. Э, Saat 1 болуп тур, мен кеттим анда. Куда Асқар? Это, пирер. Ай, тамақ даяр болып қалды, içip албайсың ба? Жок апа, бирден экиге дейре эс алам. Май. Иди. Все. Алдыңа кетейін. Эми мен Эрмишел кесейін. Ножник. Сен идиш аяқчу. Что? Сен идиш аяқчу. Вода чистый. Едешь посуда, мыть. Хорошо. А где порошок? О, алып кетейін, хорошо. Нет, порошок. Порошок, посуда, мыть. Порошок. Эмнеде чунак кыз, чито? Порошок. Мыть посуды. Азыр. Сейчас. Порошок. Ана эмне карашок демедиң бе? Порошок. Посуда. Посуда мыть. Идиш. Алдыңа кетейін, ай. Мен дағы күлтік алып чуркағанымы қара. Жаным бар. Мына, бұны мен тексенің үстіне қойғам, қағылып кетейін. Кумурска, муравей, курт, червяк, курбы, друг, куркут, жадный, куркуйган, длинный, куркуйган. Ай, қағылып кетейін. Емі сен пияз тура. Что? Ова, сен тура. Я дура? Ова, қағылып кетейін, тура. Я не дура? Қағылып кетейін, ай. Мен бе десем, сен тө дейсің ба я? Что? Мен тө десем, сен бе деп жатасың. Т. Верблюд. Б. Кобыла. Я кобыла? Қаулал. Я не кобыла. Қағылып кетейін, ай. Білем несі я? Перестаньте меня оскорблять. Қалып кеттім бештеріс, ай. Bir туған әжеңді құллығандарша тілдейсің бәні. Қой айланын, кетем айланын. Самасы қой. Қалып кетейін, ай. Бұл иіні мемне үшін айылға балдарын алып барбайды десе, бұл балдарын көрсеткенін уялап тұрбай ба? Ем үйгем не деп барам мен? Саматы баран. Көтігін, ай. Қой қалып кетейіз, таза құллыған тұрбайсың ба? Бұл үйден кетпесем болбайды айлан, ай. Қой қалып кетейіз. Бұларды көрем деп мен қой қалып кетейін кетем. Мен бұларды сағынып,
Alıstan gelem. Men hocalukta. Atana ver. Men ölgönde bir iş toprağa kalparsın. Спасибо. Куда выйдешь? Ay men sana kudağı yemesmin. Ne sen dürtüğe mecen bola. Koy elanayın. До свидания дома. Извините дома. Yemek дома. Здравствуйте дома. Ой, апа, қайда отам? Getsem bunun bir buzukun eme turbayı var. Что случилось? Она начала меня оскорбляла. Buna gördün mü daha soktu. Қалып қойдым. Она меня дурой назвала, а потом кобыла. Ana gördün mü emne sorarken bilmem. Hiyas tuğra desem ele başladı. Қалып қойдым. Ойыңыз апа, біле беріңер дей. Түсінбей таза айтпаған тұрбайсың. İt bolduk kağıl tepeyin it bolduk. Ayağını sen canınızdan karışılmay kilo üret kağıl tepeyin. Emesem eko ol tıtışıp ketçü de yürüsün. Yüzü kara. Жеңілеп түсіп кетті. Yürü. Болбаса біз сөздерден емес, сүйлемдерден эле баштайлы апа. O şent kağıl. Үйретпесем түтішіп кетші дейсіңер. Қана апа, сіз баштаңызшы. Оқың. Когда сварится лапша. Молодец. Дездем ана. Kesme, kaçan, buşat. Азамат, апа. Скоро сварится лапша. Молодец, апа. Дездем ана. Kurtsagın açtığı eje. Апа. Да, дорогая. Молодец. Дездем ана. Kesme biz ezilip kettik o eje. Kattığın ay. Bana edilip kışıp gitti. Азаматсыңар. Жүріп тұрбай бар. Bu 12 gündün kanıtı ötkönüm bilmeye kaldım o. Саға берген жолықты оның қолынан көрдім. Kaysı joluktu kağıl tepe. Дездем анаға берген. Өскөріңе қалып айтқаның жаныңды ташқа айлантап, өзің қылдың. Kuday bu cana niye girin sözdör тұрбай бар. Ağay, sұраңыз. Каша? Bulamız. Люлька? Beşik, Молодец. Отец мужа. kaynata. Правильно. Ay kağıl tepeyin. Giyik üretke sözlerin bardığıyla bir oyun çoğalıp ketті ғой. Ой, апа, бұл сөздер жақында ең керек болып қалышы мүмкін. Младший брат мужа. Ölügündü koruyun, çeçek. Нет, это жеңе, свой қайнене урғай. Да, kaynene. Сестренка мужа. Kayınsındı. Правильно. Теперь урғай. Tiline tübürtke çıksın, tıkıldagan jarga. Ay, bunday sözlerin üretip ele koymasın. Ой, апа, айттым ғой, жақында керек болады. Alo. Ertege gelek. Geçen звонить etişken. Извините, пожалуйста. Ay. Büyüyüp gittim go. Bir canımı sev aldırayım. Bu gündün ıssığına oçorluk yatpay. Ölüp dirini göreyim. Что? Это бабушка погода урғайды. Погода. Bu gün boronun gününde bokku çayıp degendey. Mayıs mem kalmap kalmasa ekendey. Что? Mayıs nayış. Да, масло. Oşonum kalmap kalmasa ekendey. Колбаса? Колбаса есть? Нет. Это бабушка болезнь, с которой масло пьет. Gele, belim duşalap koçu kağılıp keteyim. Öpkörüm Иди, duşalap. спина массаж делай. Ohi be.
ağzından ay. Gökşilimdi. Tüber sinişe. Ay sen oçorlap delayt. Uşalap delayt. İzdes. Oh ay. Değişke çıkarıvadın da. Dinle Raytalkaş. Spasiba balam. Emi men nanga barıp geleyin. Siler istoldu dayardağılar. Denesi muzdaq. Taştay muzdaq. Biroq çirkin cipar cıttanat. Men akmak. Nadan canım senden aylanat. Öldürdüm seni membeti çok kıssalak. Gelgin cinder. Gel şeytandar canıma. Türtküle men tozoktoku çalınga. Asman astı men yaşa çuca emez. Vurgula beni. Uruvayda valgıla. Oh kaygı. Desdemona. Что? Öldün bir ya. Что? Öldün bir ya sadaka. Что? Sadaka. Садаға? Dada sadaka. О, Асқар. Это не я, это Отелло. Свой Дездемона сказал. Да, Отелло свой Женька душит. Убивать, потом плакать. Асқар! Вы дурачок! Не дай. Дурачок? Дурак, şimdi gele sok. Duraçok, şimdi çal. Бұл не деген? Торомбай, күнчік, мамала! Мына саған результат. Шыны көрмексің. Мен ақмақ бұға тілі үйретем деп. Күндір ұқтабай дек деп. Адам ұрмақпын. О, шойдыл башым. Махаббат жырғалыңды көрген жақшы. Махаббат тозағыңа көнген жақшы. Асман асты мен жаша чуча емес. Bıçağını durayın, mokok dura. Еш нәрсе емес, азыр апшишаға барам дағы. Өзім күмжам қылам. Анан ошол жерде. Сілер мені бирөө сураса, ал сүйүүдөн мерез болуп, көз жашын көлдөй төгүп, жүрөгүнө кан жармалган дегилер. О кайгы. Келгин жиндер, кел шайтандар жаныма. Ağılıp keteyim, men çakırgандай boldun bu ya. Жоқ, башкаларды. Ağayda otur. Өлүмгө. Emnede? Koş apa, koş bol apa, men bu uydan ketpesem olbaydı. Kızыңар мен дезимана сураса, муну өлдү деп койгула. Bu janagı negirin sözleri. Жоқ апа, жоқ. Бул менин өзүм сөздөрүм. Anda sen çoğun sancıra tuturpaysın ağılıp keteyim. Жоқ, сөздөрүм өзүнөн өзү жамакталышып кетти. Апа, мен бул үйдан кетпесем болбойт. Ay anda biz kaptıdayız. Аны мен билбейт экенмин. Ay emni olup ketti. Кызыңар меничи? Кызыңар дурачок деп сөз. Al emni degeni. Дурак деген, жинди келесо деген. Janagı çok degeni içi. Ал жинди чалышы деген. Ağattı gün. Koyun bir açığındı mağa ver. Sen çoğunla cigit emezsin, o şoğa da tarınasın bak. Anam meni ит чачка деп сөктү. Өмүрүмдө мындай жаман сөз укпагам. Мен буга кантип чыдайм? Тиги союнуп өлөңсө бычагыңарда тем окок тура. Эч нерсе эмес. Эртең билет ала салам да, айылга барып, анан ошол жерде өзүм күмжам кылам. Анан Эсил кайран Аскара, эми кайдан көрөйүн. Okay, özün oturasın bak. Мен өлсөм өзүмөн башка ким өкүрөт апа? Koyun kağılayın. Degen ne dedi? Azraitçı, göçüğünden kayış bileyini. Ал меничи Аскар, вы дурачок dedi. Анан эшикти ачып турупчу апа. Торомбай, күнчік, топас! Мына. Да топпосун качты, мен өлөм. Өлөм. Ay, al baldarı da.
çoçkon balası çoçkoda apa. Katıbın ay. Hem düşünüktü oldu. Ay. Kız bala gönülle cağıp kalgan kişini açık ayta albaydı. Kızık kişi kestep koyat, boşon da bilbeysin de. Haydi kız gelindirge tüyüş şöyle. Kız gelinlerge kızlarga tiyişele jirem anan gelin degen jana bireudun ayalda büyö çokudan ar bir çappayu. Anısı da bar emes be. Ay. Sen özü... Ay apa. Çın ele Dezim ana meni jaktırıp жүрөм. Ay, oşonu da bileleksin be. Жок. Katın sen janağı çın ele janağı... Андай болсо иттин баласы, чочкон баласы деп эле башкача айтпайбы? Ay. Başka dil bilmese kalsın, özün üretken tilleri de. Emi seninki düşünüktü oldu. Emi sen bar, men girip duray, söyleş. Koyun apa, koy. Söyleş bar. Barbayım apa. Men girip duram, sen söyleş. Barbayım apa. Söyleş. Söyleş men girip duray. Söyleş. Apa. Söyleş. Men girip duray. Bar. Enes muzdaq, taştay muzdağın muzdaq. Bирок чиркин жипар жыттуу чыттанат. Tapmak nadan canım, senden aylanat. Destemona! Vay Destemona! Что? Destemona! Seni öp öldürgüm. Özümden öp ölüm. Köpten beri sağa çekmeyi çürüyorum. Ağay, siz kızık kişisiniz. Ne de? Demek ben kızık kişi. Desem ana. Ben sizdi. Жақсы көрем. Что? Мен Я sizdi. вас Жақсы хорошо көрем. вижу. Жоқ, көзіммен емес. Жүрегіммен, жүрек, сердце. Сердце? Сердце. Жоқ, жүрегім таза. Сердце здоров. Мен sizdi. Жақсы көрем. Что? Мен Я sizdi. вас Аябай. очень Е. А дальше? Все. Что? Люблю. Destemona ne oldu sizge? Kayda felaket ayta koydum öyle. Kaygı. Destemona verdin bir ya sadaka. Oscar, O Kuday, dirildin mi? Periştesin kum sarınkı çaştı. Onun son nakşı işip de yaktığın. Ölme. Ay Destemona. Enes muzdaq. Taştay muzdaq. Bирок чиркен жипар çıttanat öldürdüm seni men beti çok ıstalar. Alo, tez yardım. Alo. Oscar,
Desdemona. Peştesin kumsal kıcak su. Bunun sonun. Desdemona. Aa, Desdemona. Desdemona. Dur çık Desdemona. Ölme. Askar, я вас люблю. Люблю. Desdemona. Askar, Ben seni öp öldürgüm. Özüm de öp, ölüm. Hay ölme. Ölme. Ece, vada. Vada? Ölmeyle vadalaşmasın arba. Oy abla. Su dek su. Su. Hazır sokta kalsın. Askar, Desdemona. Hey. Sağ öldün arba. Ece, Askar beni soyut. Soyun. Ölümümüzü göreyim hey. Oy abla üy benen ögat dili gelmeye çıtat. Soyun. Suyu. Kuday hey. Turgula. Emi silerdiki düşünüktü oldu. Ekoğuңordu sүйүңөр anık bolso, men siler jaktamын. Анан жанагы бири-бириңерди алдап, жиндилик кызанып андай шайкелеңдикке жол бербейин. О Шекспириңди колуңа ал дагы, атенезгеликке жолуңа чыкса дагы. Айта албай атпайм апа. Ай, азыр демократия. Ошону да билбейсиң, жаап жашырбай айта берди атпаймбы, демократия. Ай апа, мен деген мында 3 жыл мурда Дездемонаны көрүп калыпчы. Анан агайдын алган экзамен зачеттарынан улам кулай бердим. Анан сиз келип калып Кудай жалгап. Анан? Анан ошо. Анан кандай оюң бар? Дездемонаны айылга барып ата-энем менен тааныштырып келсемби дедим эле. А кыздын ою кандай? Билбейм. Ай, анда өзүң эле уча бересиңби? Дездемона, сен макулсуңбу? Да, Макулмун дейт апа. Ай, силер замат деле макулдашып алдыңар. Жанагы ускорение болуп кетти окшойт. Жолуң болсун. Азыр анда токтот. Азыр. Дездемона. Askar. Geçire sakay. Men tigi janagı Gördüm silerde. Bezabras. Uşul buyurattan tilin. үйрөттүм агай. Анан Дездемона, ата-энең менен учурашчы. Karabaşım. Kapsokum. Ay, emne deyip buldum. Diline tibirtke çıksın, tıkıldagan jar baş. Ne dert kuday atır? Ölük dürüngünde korun çiçek. Ay, bunun başlayan turfağın tıramın oğlum. Ah, kokuy benim. May içmem karmat kalbas eken. O bezabras. Ay Ece. Я вас слушаю. Ay Ece. Ay sizdir. Ay sen uşularga maskoz bolup dursun demedik bile. Извините, пожалуйста. Emese mınday sadakası. 5 minuttun içinde gözüme görünmeyecek ha. Sokut deyim beni. Oh, Эмне үчүн агай? Yalbaydağı surap koy. Kana yürekten sözler. Башка сөз деле билет агай. Балекет минетинде алайын мама. Ой, баян ошун көрсүн кызым адам жүрүмүш. Кара башымды чабайын мама. Көрдүңүзбү агай, билет бекен. Аскар экөөбүз бири-бирибизди соёбуз. Эмне деп? Ай, соёбуз дейби? Менен үйгө тили келбей жатпайбы, ошондуктан уруксат берсеңиздер айылга апарып келсемби дедим эле. Ayılgayım ne gelip burada kes.
Til öğretem. Ay, dezdem ona eşşikka bara, tuktun mu? Бара. Emnedey. Кеңешим. Emnedey. Кеңешимге өскен бармак орбай. Oy, evim ne kız ya? Evim ne kıldık? Toy! Toy. Toy! 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 Orus dili, Kırgız dil, iki birde egiz dil. Bolom desek azamat, ikönü ten birde bil. Til, 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 til. Bil, 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 bil. Toy, 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 toy. Poy, 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 poy. Yürü vermey elimde, bilimin biterimde. Çilisken bolup gitsin da, el yurtundu unutma. Dil, 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 dil. Dil, 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 dil. Toy, 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 toy. Toy, 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 toy. Aşağı! Yüdüysün bilsin bir dildi, yürüsünü kıcanaşa. Toy volot dep kim bildi? Будет свадьба, тамаша. Дил, 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 дил. Той, 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 той. Той, 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 той. Той, 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 той. Ağlayın eneke, spasiba orus dil. Süygönümmü jetkirdin, ököbüskü bak berdin. Til, 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 til. Bil, 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 bil. Toy, 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 toy. Poy, 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 poy.
Урматтуу замандаштар, сиздер Барбайжиевдин 12 күн аттуу драмасын Ош мамлекеттик университетинин Маданий эстетикалык борборунун астындагы студенттик элдик театрдын аткаруусунда көрдүңүздөр. Режиссердук театрды драманы койгон режиссер Ош Кыргыз драма театрынын артисти Асан Аманов. Ролдорду аткаргандар: Мухамбет Шейкымбаев, университеттин профессору, Атаханов Ибрагим аткарды, тарых факультетинин чыгыштааны бөлүмүнүн 2-нчи курсунун студенти. Сүйүмкан, Мухамбеттин аялы, Арипова Бермет аткарды, физика математика факультетинин 3-нчи Б группасынын студенткасы. Болдукан, Мухамбеттин эжеси, Шабданова Чачикей аткарды, искусство факультетинин 2-нчи курсунун студенткасы. Дездемона, Мухамбеттин кызы, Женалиева Сапаргүлдүн аткаруусунда, физика математика факультетинин 2-нчи Б группасынын студенткасы. Аскар Аламолдоев, студент, Балтагулов Эмиль аткарды, искусство факультетинин 1-нчи курсунун студенти. Ал эми азыркы сөздү Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор Бектемир Мурзубраимовичке беребиз. Урматтуу студенттер, урматтуу кесиптештер, мен ойлойм, бүгүнкү спектакль абдан жакшы таасир калтырды. Зал толо болбогон менен, Кудай буйруса, кийинки күндөрү бул спектакльдин болушуна залга батпаган адамдар, биздин студенттерибиз, шаардын жаштары, жалпы эле кыргыз туугандар элибиз келсе керек деп ойлойм. Мына караңыздарчы, 12 күндүн ичинде эмне окуялар болду. Спектакльдин аты да 12 күн экен. 12 күндүн ичинде түбөлүктүү айрым бир маселелер козголду. Мына спектакльдин аягында айткандай, тилдин жардамы менен бирин бири көрбөгөн, бирин бири билбеген, 2 жаш сүйүүдөн бактысын таап, той менен бүтүп жатат. Экинчиден мына кыргыз тилди, мына бул жерде көп адистер отурабыз. Башыбыздан ушул болуп өткөн окуялардын бардыгы көз алдыбызда турат да. Кыргыз тил деп мына 10 жылдыгын өткөрдүк. А жасаган ишибизчи. Жакшы сөздөр айтылды, жакшы токтомдор чыкты. А бирок акыбети анча жакшы болгон жок. Мына бүгүнкү спектакль ушул боюнча дагы абдан бизге бир катуу таасир калтырса керек деп ойлойм. Айрыкча кыргыз филология факультетинин жамааты үчүн, бардыгы эле баарыбыз үчүн, кыргыздар үчүн. Мен бул спектакльде абдан бир көңүл коюп, көзүмөн бир топ жолу сүйүнгөндөн, кубангандан жаш чыгып кетти чындыгы. Ошо рахмат. Спектакльди койгон мына 3-нчи курс, 2-нчи курс, 1-нчи курс, Кудай буйруса, булар бул спектакльди жогорку деңгээлге жеткирет деп ойлойм. Бул спектакль менен университеттин аброюн, баркын, престижин дагы көтөрөт деп ойлойм. Жалпы кыргыз тилинин дагы баркын, кыргыздын да баркын. Ушунчалык кыска мөөнөттө ушул спектакльдин жаралышы оңой болгон жок. Буну койгон мына жолдош Амановго, университеттин жамаатынын атынан ыраазылык билдирем. Абдан таланттуу режиссер. Болбосо кыска мөөнөттө мындай болбойт эле. Дагы бир кубана турган нерсе, мындан бир 10-15 жыл мурда элибиздин, университетибиздин элдик театры бар эле, билесиздер. Бир болбогон кырсык менен ошо токтоп калды эле. Ошону кайра төрөлттүк, жандандырдык. Мына бүгүндөн баштап айтсак болот, Ош мамлекеттик университетинде жаңы элдик театр төрөлдү. Ушу менен баарыңыздарды куттуктаймын. Эми өзүмдүн атымдан, жалпы университеттин жамаатынын атынан,
залда отырған таланттуу жаштардын, студенттердин өкүлдөрүнүн атынан спектакльге катышкан баарыңарды, урматтуу студенттер, терең ыраазылык менен ушу талантыңарга талант кошулсун. Бизди ыраазы кылып абдан кубандырып, бүгүн жакшы эс алдырдыңар. Ушу окууңар дагы болсун. Мабыл талантыңар өркүндөп, мындан ары баарыбызды кубантып, сүйүнтүп, ушу жүрө бергиле. Колдон келишинче силердин бул театрды мен ректор катары, эл депутаты катары көкөлөтүп колдоого, жардам берүүгө сөзүмдү беремин. А студент жаштар, сиздерден сураныч. Болгонун болгондой кылып, бүгүн курбу курдаштарыңарга айтып баргыла. Мына студенттердин өзүнүн жаратканы, болгондо дагы студенттик турмуш, күндөлүк турмуш, азыркы мезгил бардыгы камтылган ушул спектакльди өзүбүздүн студенттерге таркаталы. Факультет болуп көрөлү. Мындан башка дагы жакшы спектакльдерди жараталы. Эми көп эле сөздөрдү айтса болот, чын. Дагы бир айтарым, спектакль бүгүн абдан жакшы таасир калтырды. Сиздер да макул болсоңуздар керек. Көңүлдүү эс алышыңыздарга ыраазы болуңуздар. Азыр ректораттын кичинекей бир белеги бар эле, башталышы абдан эле бир скромный, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Режиссерге биринчи. Так, режиссерубуз Асан Амановичка мына 1 айлык университеттин орточо мугалимдин айлыгын азырынча тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Эми калган биздин аткаруучуларыбызга 4 минималдык стипендиядан ар бирине студент. Дагы бир жолу студенттер, сиздерден, мугалимдер, катышкандардан суранарыбыз. Алиги жандоочу кийик аттырат дегендей сүрөп колдойлу. Ушундай жакшынакай жышаандарды баарыңыздар колдон келишинче колдоп, мына бул зал өзүбүздүн университеттеги чоң активный зал, ушундай жыйындарда, ушундай спектакльдер коюлганда толо болуп тургудай болсун. Рахмат баарыңыздарга. Тынч аман болуп, жакшылыктарда жолугушуп жүрөлү. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Аягына чейин көрүп, колдонгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Подписаться кнопкасын басуу менен каналыбызга катталып кетиңиз.